baru di Larewambojo School. Hai, Larewambojo School. Larewambojo School adalah salah satu sekolah terbuka bebas lepas tanpa beban yang muridnya nggomin apa bebas nggomin ranking pila pun palaan ham uji onggomi ke pehejapu asal mula main eli pakarore. Pehejapu Pakaro berasal dari kata pakar dan o yang ditemukan oleh Yanto Daileo. Yanto Daileo adalah pakar komunikasi yang waktu itu meneliti kata o karena waktu lu anak artikan, makanya isi doa kecampur lalo kai eli pakaro. Bau ngomi peheke ngaral Yanto Daileo re. Yanto Daileo kan ketua RT ku mau lapor bado di polisi eli ngomi ke. Jap samperan do wawancara na. Wati tantun gomi ke mai tanah bahasa Inggris USA only people. Tanah bahasa Inggris USA only people. Alay Lo apa sia ke? Ain pa bukan dede buku re hanta cesi hanta. Cepep kai sentungali ke inam lang guda bawa pala nevan wasarau. Inam laung guda bawa pala nevan wasarau. Lanjut pamampemo ke pertanyaan na dolu A labo dolu B pindah jadi mambia dolu A sisan dolu A. De masisan de dolu B ni. Dolu B sih. Aken dai tanah bahasa Arab. Au bahasa Arab kaina cila mawati ngaha. Bahasa Arab kaina tidak makan. Ulang sih. Tidak makan. Tikawaram soal. Au bahasa Arab kaina cila mawati ngaha. Camberi cunho ketudu pedre. Iyo pala war kawaragu bahasa Arab kaina wal duduna. Jihi, cilam tengah na duduromo. Siap. Pertanyaan berikutnya, ke musim ura otomatis na main bere. Pehe japu gunung ma paling kolar dunia. Gunung dua. Pula otam gomi one fiki sampun jauh. Aka Jerman. Laina. Jakarta. Coba lawa ke Jakarta ka. Kola ka. Jakarta tiwar doron one pehericu kana cemotie. Gunung ma paling kolar dunia ka aka dompula bu akam bojo. Lanjut kakam tarwara dunia ke ederu kakak kaya. Encara tonsi. Encara mansihire kakawara. Gahi cou. Gahi mada nih. Dom mawara re biasa aja pala dom taro wara re ederu dom kaya. Paham ro iyo. Emosi na hobing gomi re. Mada kaloa nih. Palap sabar na ho pakarwaun de pendede man tolong gomi re. Pati luang pa emosi guru mau dari cukai made. Demo damat dero mo kay guru te gomi akeni. Lanjut ya. Bagian mak bewali di tanah ore. Tanah baca. Ritsura. Cara tuntik nah bune cara hapus nah. Sanca lalu punya sapu pahure nih. Ibu Budi ain pakaro. Ibu Budi ain pakaro. Pakaro dapat menyebabkan au. Misang gomi ke tiwara pitimu. Pakaro pranggomi nentau piti au dimdadi. Au dimdadi. Nggak di sawah. Au kehubungan na sawa lapo pakaro. Hubungan saudara. Kancihi lala peguru Kancihi kabunek lapon cara pakaro gak dapat menyebabkan au. Cambe jab nih. Siap. Pakaro dapat menyebabkan bohora. Tu baangi. Mada pernah rau pakaro depan dom diha palanggahi kep dom diha nih mada ti di salaloku. Wati taham dari dom pakaro one mau dapal hadep do nikinsai. Soal selanjutnya. Akeke tentang Rawambojo. Coba rawa japu rawa judulna Leulenggo. Rawa ete war hafal mada nih. Ndake lirik nare Leulenggo. Leulenggo. Karukuruku Rawa sarumbu. bareng sekali. Leulenggo karukuruku sarumbu. Gorong halo dan honggomi ke mai sekolah punais re ulangan. Oke. Leulenggo karukuruku sarumbu. Leulenggo Leulenggo dambe mata salah